Kublai pi baru kini kilom ki kubor bam da kasngi. Ka senjuk kinong senchar snong kabri nyau trap ringkat baki rang ba akor hakasngi ba ar kala shim mi ka ban persha ajur ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Amendment Bill 2026. Da ka ba ong ba kani ka bill kakta ya ka hok ba ka jinglong try jungki right land ha kabri nyau trap. Habakran Shakilat Pathai Kubor Hadin Gajinyalang, U General Secretary Kasunjuk Ba Rab El Bla, Ulo Ong Ba Gajinyalang Klamanjurlang Daka Wekasur, Ban Persha Ekanek Amendment Bill, Bat Dawa Badi Ban Wengno Mardor, Yaka Notification Bat Penpai Biang Yaka Bill, Na Binta Ban Bishar Thamai. Ulay thuru baga sunjuk larai ban pentip ya kani karai shabaro kishnong ki raj bat ki hima bapher khnang banyo ya ga jing trailang ha ka baya day bat kani ka kam. Nalor kata ka sunjuk kan sa aitiru ya jing tho she ulat ka jilla o menteri rangba ka Meghalaya bat shu sembut menteri rangba o bapet ya katna District Council Affairs DCA ban penpau ya jing persya bat ki jing dawa jing ka sunjuk halor ka ne ka bil. Ka jingyalang kala rai ru ban pha da ka jing tho she Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Ban penpau ya kanong rim jing ka sunjuk haba jubab halor ka jing Bomlet yakendo ya UCEM uba rab ula ong baka senjuk kan omlet banyakren nada omdan ka jingkot na ka KHADC. Ula keno baka council kala penbet bat mencuri kani ka bil klam da khot ne yeslok sha baki dor barshnong ki rat bar ki hima. Ki badai ki nong bat ya ka hok baka jingkir kli halor ka kendo ka shiam ka senjuk ka ong baka jing persha jongka ka di ka dak jongka jingbam sngohun halor ka nong rim balawan ra bat pentrekam ya kani ka amendment bill. Namar kata kala ban kata ya kerukam sensyar pat ba berkahok jongki pat ba halor ki right land ha ka bri unyo trap. Aki smutho maki mo nrei nakaliang ka jongni kila ka jingtmu ka jongki kala banong dukumwai nrei bam yo banyak karen banyak shonglang banyak merjing mutlang ka jingtho kami dukumwai ka jingkren kami dukumwai hangtah kan jemi ini smutho ekata hai kai ga jingmut joki sundat nyentep marlada yo banyak shonglang ni ya perkhat ni merjing mutlang daga jing smutho ke kala ban poi ska bahar nrei khom bakalong mata ni gimna ban puli ga jingmut perkhat ga jongki kiru kemna ban puli ga jingmut perkhat jumut pi nrei dah ka bai shonglang kaya syaikin ka jingkran marga jing tho kami kumto ka jingkran kami na kumoy te kumara lo ketiga ngindala ya shong perkhat sa kawi meeting ngid simega rai hangta Speaker kom ke ibami kan kum ga kayalam ka kam batay ka kam ka kut na huni kala kut tipiong menta ba ya ka to ka amendment lai propose amendment bala laong bala when ya ka tu la pendot kami contain consultation igi stakeholders nrei haba ikran pat em in charge yung em kamlong kunta dingingim songpo kai kalong do kumno tidak kalau mau tahu ngem pat wan kendo pat lada kim khat ngem lai kumpulong mar kiki shi megara kram konsol ini di syakil ada men khat ba kongsan kalau mau menta tadi sudah misalnya ya ka kongsan di gono makanya kamu tidak ada jika di sini mentara palat jika di waktu maka di mana ka khalai dari mo kata kongsan menta kalau ba yung hapang sanya no gono ban pinsuko how gono man ay ka ya ka clarity halo jong ni kabil ba gono no ay ya ka consent dito no asan ni kabil ba kanlong kaan di niya kenduru ya minister jaga DCE ba konstruksi bandan mentahan sosolo ba ada ka dan kejingkot na kalian ng district council saya pakat bangin day ada ka day ini kendu mereka bahakmat kadai bang pun sange kunjungan kam dan martiran ya ka gadget notification abami aku senang kadai hakapor ba long lat jela setiap malik but they along the clause ba mut ban when
Kani gadget notification dari live internet di benar lebar dan kesenam harga RTA. Di hangne tu saya kita hangne ini give fixation of ceiling on right land holding 1260. Kalau dun pakai nilai tempat kami kami insuran ke dalam